Voina I League 2 Chamari FC in FC Bengaluru United an mi khol dona an zukjin wangwanga an jin nuwa RG Stadium a ron khelna tur ania home match hi ni som pari April a an khel lenga chuchun khelna hnung ber tur ninga ta hian in te bola pakhatna Diamond Harbour FC an khelanga te bola pakhatna le panina hianin I League kan khel dona ni country tangkhan boine hianin first 11 Evlon man moya rin chana teka mangai kima Efrema Timo hi ki parom lenga Josefa Somtea Michael le Vincent First 11 Changdone. One random photo from the match. Total 5. Lah, sen chút thằng lo. Hey, no cheer na kya? I say no after the match. I want after the match. I want after the match. Next winger. Side off, no need cover. Outside. Let's go filming wall. Sina kan sengkhanin I League 2 Chamari FC hi awain zukjin wangwanga avoinia RG a home match an kheltan le donia FC Bengaluru United hi an he turangai ania tingchuanin an match hi nenan chanchuanin tebula pakhatna ni theina chance thatak anei ni dan ya match han dona hani satha angreng khop maya FC Bengaluru United lampa hai wamat antime ka FC Bengaluru United warm up TV Meka yan FC Bengaluru United po hi team chia chun ni lem lawa seni hi sa ang kelhon tur hi
Kina first half zo field chung lu tur ho. Lẽ mà chẳng được lắc chân lụt về thôi mày thấy à po. Kuna to pa. Sekat fine. Nenan changa sekat fine 1-0. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn